أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Ramazan aylarında biz indi yaşarak Kur'an okurga tırışabız. Hamşından da bugünkü günde Kur'an'ı okuçular hem yatlavçılar bek köp. Elhamdülillah. Bizning Tataristonda da Kur'an hafizlar kursu var. Yani sen anda kirib Kur'an'ni to'lisincha yatlab chiqarga ham shu Qur'an yatladi degan ijoza qog'ozi, ya'ni diplom olarga mumkinsiz. Ijoza narsani anglatasiz ul diplom. Bu diplom endi ul Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam vaqtidan shu kunga qadar o'qituvchilar bir-birsidan iranib Qur'anni dars etib, o'qu, yatlav qoidasi, demak, ruxsati deb aytdik. Agar sen shu ruxsatni olasan ekan, demak sen chin zakonli ravishda g'alimdan darsni olib yotlagan bo'lib sanalasan, ham sening Qur'on o'quving Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vaqtida qilgan sahobalarning o'quvina to'g'ri keladi degandan anglatadi. Alhamdulillah, shunga ko'ra bugungi kunda Qur'onni yotlovchilar bek ko'p. Qur'onni o'quvchilar da bek ko'p. Bu bek quvonchli, shodliqli ayber. Ammo muhtaram qardoshlar, Qur'on bilan yashovchilar bek az. Hatto musulmonlar orasida da. Biz endi namoz o'qisak da, roza tutsak da, turmushimizning butun ilkalarida da ali Qur'on bilan ish etib bitirmaymiz shu. Oila turmushlarida, rizqlar masalan saylaganda, ashaganda, ilanib kiyovga chiqqanda, bola tarbiyalaganda, qizg'anishga qarshi Qur'onning butun qoidalarini o'tab bitirmaymiz. Ham shulay yo'q, bizgina tugul, umuman yer sharida Qur'on kitobini to'g'rida bilmagan kishilar da bor. Qur'on kitobi bitul ochib, ay, nindi aybat kitob deb saqlanirachingina tugul. Qur'onning tip ma'nosi Qur'on bilan amal qil. Masalan, Qur'oni Karimda 2-surada Baqara surasining boshida o'q aytiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم إيش خارف؟ بو خارف نغ مغنى سنبر الله تعالى جنبله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب ده يعني قرآن كتاب ده شيك يقضي. والبرن الشيك سيس كامل شب خاسس كتاب ده. هدى للمتقين. تقوى كشلر إيشن أول تورا يول كورساتو شي كتاب ده. To'g'ri yo'l ko'rsatuvchi instruksiya, ustav, konstitutsiya. Turmush uchun, yashar uchun kerak ayber. Narsa taqvolar uchun. Taqvo bo'lasin kelmasa, dinni naqlab o'tasin kelmasa, Qur'on bilan yashamasang da bo'lar. Ammo endi sen musulmon ekan, iymonli ekan, Alloh taolaning rizoligini olasin kelsa, ham shu so'zlarni sen taqvo deb ataysan kelsa, taqvoliq deb ataysan kelsa, bu vaqtda sen Qur'on bilan yasharga tegishsan. Demak, taqvoliqqa erishib bo'la Qur'on bilan yashab kuni. Mana bugungi kunda bit kishi aytadi. Men namoz o'qimasam da, tortmayman, ichmayman, kishi molina kirmayman, mening gunohim yo'q deydi. Albatta sen Qur'onda aytilgan tortmau, ichmau turunda endi bu qoidasini o'tagansan. Ammo bit namoz o'qu degan so'zda bor Qur'onda. Roza tutu degan so'z bor. Allohga ishonu degan so'z bor. Bularni o'tamicha taqvo bo'lib, izgi, yaxshi kishi bo'lib bo'lmaydi. Mana bu Qur'onni bizning eng qadrlisi, ul aning bilan amal qilu. Shunday bir hadis bor. Qiyomat kuni oldindan Alloh taolo Qur'onni olar sizdan de. Ibn Abbas radhiyallohu anhu ayta, shu hadis turunda. Siz o'ylaysizmi, Qur'onni Alloh taolo ko'kdan qo'li bilan tortib olar debdi? Yo'qdi. Qur'onni anglovchi kishilar ham aning bilan amal qiluvchi kishilar bitirdi. Mana u shuni anglatadi. Qur'onni olar degan so'z. Qur'on bir qaya yo'qqa chiqmas qiyomat kunina qadar. Kishtalarda saqlanır, muzeylarda saqlanır balki. Kitobxonalarda bo'lar, shulay bit kimningdir uyida yotar. Ammo ani anglovchi kishi bo'lmas. Aning bilan amal qiluvchi kishi bo'lmas.
Менә шушыны аңлата ул Коръән юкка чыгу дигән сүз. Ул Коръәнне яндыру дип аңлатмый. Бүгенге көндә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Коръән юкка чыга башламады микән? Башланды. Чыннан да бит, Коръән белән гамәл кылучылар әзәя, Коръәнне яттан белсәләр дә. Кыямәт көнендә булыр шундый кешеләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, аларның Коръән укулары бугазыннан ерак китмәс ди. Ягъни алар укырлар, матур итеп Коръәнне киләрләр ди, әмма гамәл булмас. Бары тик менә шушында гына булыр аларның Коръәннәре бугазларында гына ди. Шуңа күрә гамәлгә чыкмаса, әлбәттә Коръәннең дә мәгънәсе калмый. Шул ук Ибн Масгуд әйтә радиллаһу анһу, Коръән хафиз дигән кеше ул Коръәнне ятлаучы түгел, ә Коръән белән гамәл кылучы ди. Чөнки хафиз дигән сүз ул бит ятлаучы дип тәрҗемә ителми, ул саклаучы дип тәрҗемә ителә. Коръән саклаучы. Ә кем Коръәнне саклый? Кем аның белән гамәл кыла? Кем аның мәгънәсен аңлый? Кем аны үти? Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнебезне әлбәттә инде аңлап, гамәл кылып, тормышка ашырып яшәсәк, тақва булырбыз һәм Коръәнебезгә җан кертирбез. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.